Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kim. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtalekak iti lalaki iti may kadwa agundaway. Ngam kaskas di anapaayak latta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kim. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At lunan nak ngaminen. Tapna da katulungan dito'y pwestom. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no adu ti gumatan. Saan amarigatan? Kabailak pa'y man. No kasta, talagang awan namnamakan ka? Addan anak ko. Agbiro ka iti balasang nga armam. Ngam sikat kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laan. Ken adamat ni nanang akatulungan. Talagang sa nga awan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo. Kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak ngagbirbirok iti baknang. Mabuti nga klaang ang makatumpong manen iti babaero. Ha? Sa anak mo't ababaero? Kasano ang makasigurado Sumbatan nak namin atap no makitam. Diyak mo. Bay anak ngagpanunot pa'y. Sige. Agpanunot ka pa'y nga rod. Ngam umayak tumanan inton malum Tulungan ka manen amang rigap dito'y pwestom. Talagaan na pingat nga agaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rikap iti pwestong. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate, kasla kayat ko na asong batan. Nga mabuti nga kung agkamalimanan. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laang akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umunaan na tumpungan. Iso nga rod akas la mabutang akmatan. Kasano ang masigurado? No babaero ni Philip punno saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwam. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong batak. Addantun kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpayso na, makabanog tagmay maysa. Naku namon. Iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa. Painom ti aramiden na. Ay, talagang nga agpong tutak. Kasla kayat ko aramas ang jerupa na. Sobra ka man. Agpayso? Sungbatan na kun? Wen ko naklang arudan. Lukasta, girlfriend ka nga roden. Wen kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaan ngayon. Ala, mangantang arudan. Tagsubli akman ng ije pwesto. Ala, wanen. Tauray siyak. At pasada akmat. Umayak man ng ije pwesto. Tatulungan ka. Agyaman nak Philip. Asino dyan mo nagtito'y pwesto ni tayo, ha? Nakita ko nga dalalaki a pinastrat mo. Anya ka kadi. Tinakautangak day dyan. Umay agsingsingir iti inal daw. Sigurad bumlaeng asaan nakalipliputan, Kim. Dakasak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan? Sa anak alalakero, Philip? Jack kayat nga dapaster kam iti unat ti pwesto. No umay manan agsingir. Di mo pastrakan. Makipila ka dagiti aggatang. Alam mo nun. Unay kamatan. Kaslaawan pa nagtalak mo kanya. Asino man ang Jay na bayag at kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak ka dagiti lako. Jack mo. No asino day Jay. Nakita nak lang arodan. Ngam kaslasaan nakapagan ano. Unay kamatan, Philip. Naguray ka kumaatad, dangarod ka sarsarita. Pimanaw kamot ngamin adagos. Napatpatag ka day Jay ngam iti siyak. At dangarod pagsarsaritaan mi.
Maan-ano ko mano naguray ka. Ano agpaysoan na patagakan ka. Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige malangan, tapno saan ka akasta. Kasta, agdin na kayo? Ay, kapilitan nan panagkita kat saan mat ababaero. May napagklan aseloso. Pagselusan na mat amin ang makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa ak saan? Saan ang babaero? Ngam siloso? Ay, isoan na say-saya at noag din na kami. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta a desisyon mo. Sapay ko kasaanak manen ang nagbidot iti dayto a desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsik na agungat manen kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang mudang adnan kadkaduang ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita. Amom akasurong ko ang makisasao ka iti kumkumpormi a lalaki. Ngam apay apagaayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno. Nalimad a karelasyon mo dagijay. Umayda ka pa yung danonan dito dagos mo. Agdamdamag laeng iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod. Maamwak laeng adda sa bali a lalaki iti biyag mo. Handa kas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Kasi ka laang ti lalaki iti biyag ko. Kasta? Pasensyakan no kastoyak. Nalaos lang amin ti panagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano dayto yan? Masigugak mo. Anya ko matipagdanagam. Adamat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibagak kadananang kantatang. Lumabutang ka mangibaga kadakwada. Oh, di agawit ta. Tasyak ti makisangwa kadakwada. Agpayso? Wen, apay kit dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo? Agyaman nak, Philip. Takabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan da ito'y kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kadwang anak ko. Anya? Kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasaganak at atderan, ti putot ko kankwana. Baro ka kadipay. Unda ta, baro apay. Kat mabalin ko nga ikasar ti anak yo. Saan mi pa nagtungtungan day tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makaambo kayong around. No kasta, ti kayat siyaw. Di kay madanaga, nana. Tajak baybay anti anak yo. Anak, kayat ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iso ati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama? Awagak ka no iti papa? Wen anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na iti pagadalan. Ita, adamot langan. Yung agpakada kami matlaan kin ni papam a Philip, wen. Agsubli kami manan iti trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Urayat tumanan ti panagawid yo. Dagkailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pa'y. Sa anak ama exercise no dituyak latan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Makamo kang rod. Ngam namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho. Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka.
Agsakitan ti tiyan ko. Aganakakon. Aganakan. Sige, taipan kay di ospital. Alam, tibag anak ka parabaw iti lamisaan. Sige, wan. Ala, umay kan. Taitaray kan di ospital. Nasayatan nakariin kan. Apa akas to iti itsura ti anak mo? Kim. Apay, anya ti tsura na. Kita ama. Basi ti may saasaka na. Kan... Apa yung dagito'y ramay na? Nagababa. Diyos ko. Apay akas na ti tsura ni baby. Ala. Agpapigsa ka. Taagawitan. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga rin ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awanan ta kumaasi pupuso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan ko apo ito, dada? Anya? Anya kamatan, Philip. Imbes ko maapatib karam tiriknak. Ngam saan mat, taad-ad daumpay timang pasakit itiriknak. Ado siguro ti lalaki. Ismagas ti nagbanagan ti anak mo. Saan gwapo to, dayta? Awanan kay tibain! Pumano kan? Saan ko akasapulan tikaskan ka? Awanan kay tibain! Agyaman akta sinarungkaran na kito'y balay mate. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasadan ti anak ko. Ngamsaan pa'y amawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Ay, maasya, nakunay kan ka, gayam. Kasano ka itan? Kaya't ko ti manangdan iti agaw-awir iti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan a pagawidan. Nadakil matan ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtalkan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin, jak kayat nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko, apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed. Agsinublat-talatan nga agaw-awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saan? Pinapanaw ko tawan serbi na nga asawa. Manang, nadlang ko man. Iti mano abulan asumursurot kami kan ni baby ije pwestom. Immado ti customer mo. Jay matan pwestom ti kapigsahan kadag iti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw mo matgayam dayta. Kunak no siya klaang tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwestom. Jak man amo. Kun kunak pa'y ngarod iti bagik. Aswerte ni baby kanya. Wan nga pa'y sumanang. Ama nga no swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti ama na. Ngam na swerte at iti anak ko. Nanang, kayat ko tagpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Kat no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yun. Kat nasayaan anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpakpakitakan ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day a tao? Agburak lang ti darak no malagip ko. Oo, na yan ayan ay di a tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarod imbes ko mga iso ti kang runaan ang makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinal likodan na. Mala, bayamon. Sana balik.
Kada kami ang makaawat kan ka, iti sasaadam. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol mo ten ti rupang nagpakita kay kanyak. Anya ti masampol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensyak? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat? Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbyag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi apanagparang mo kanya. Agyaman akpagayam, Kim, iti daytoy akapadasam. Saan mo arikpan ti puso maipapan ken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo, iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi apamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kim. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ginuranak ni tatang, gapo ta nakaaramid iti basol. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adatan iti grade 12. Ada ka di plano mga ag-eskwela iti college, love? Marigrigat kami lang, love. Amumet. Siguro, agbiro kang iti trabaho. Nakitan ton no ituloy ko ti agadan. Sika ngay, pagadalan na kadag iti dadakkel mo? Agmay may sakmat nga anak. Iso pagadalan dak Sapay ko matadinak to isuksukat Siguradong tong adun to ti mom iti panagadal mo iti college. Anya? Apay ko mga isukat ka. Arig na siyak tinagaram kan ka anya. Tilay bagbaga. Kit agpay sumat. Di mo mat ngamin maiturat ti agaram. Di mo maiturat nga ibaga ti riknam kanya. Anya saan? Kat no imbagak iti surat. Sanak la na iturod as sinuratan. Idi nakisinungudakan ka. Siyak ti mo na nakigayim kan ka. Siyaklat ta tinagaram. Apay ngamin amasuron ka no ibagbagak asyak tinangarim kan ka. Saan mo't ngamin ngagpaiso? Anya ngay, itulod ka iji balayo? Wana, tag meriendatan tupay iji balay. Ay na anak ko, numabalin saan mi pa'y akayakin ni tatang mo ang maki-boyfriend ka. Ngam boyfriend mo matgaya manday di abong. Makiwin na suaskan kan kuana. Ay, saan ananang, tatang? Awan mo't dakas ngar aramidan mi Nasingpat ni Bong. Ammo ka sanak ngagbabawi, nga isunto ti pakiasawaak. Asawa kit din, ti adday ti panunot mo. Pagadalan da kapay, sakan to makiasawa, inton makagraduar ka. Ammo ka, katagad adalak mo't.
Una, nga makaisturbo day ta iti panagadal mo. Ngaddan kaayan-ayat mo. Saan, tatang? Saan ko abaybay anti panagadal ko? Iso anjak kaya ti makibreak kan nibong. Talagang arod nga ayatom ni Bong One Grace. Kat nagasaganak amang hilaban kan kwa na kadagiti dadakkel ko. Saan da ka di akayat ni Bong? Awan mat ibagbagada saan da kayat. Ti ko nadalaang agadalak. Desidido da nga arod amang paadal kan ka. Wan. Kat masya na kan ni Bong. Saan ang makapagtuloy nga agadal? Agtrabaho ka no. Kat dependenton no maituloy na ti agadal. Aduda ngamin nga agkakabsat, friend. Ngam nagagat ni Bong. Mapanak nakakdayta. Taas si dag iti balay mi ti talunda. Dayta ti may saan na ngayatakan kwa na. Ti kinagagat na. Kan nauli maglaeng iti pagadalan. Umadan iti pa nag-graduar tayo. Siguro, manmanutan ton nga kita. Saan to apuro trabaho ngamin ati as asikaswam? Kayat ko nga kita ta tunggal Domingo. Makimisa ta, kasjay. O sige, manugot ang iti dayta. Ijay ton ili ti pagbiro kak iti trabaho. Ijay tan tumutin nga kita. Ken ijay ta ang makimisa. Basta saan nakto aliplipatan Sakpay mo ti ko na. Saan ko nga aramidin dayta? Nanang, tatang, agpakada ako ma. At the celebration ti pa nag-graduate min. Kas mao di apa nagkikita mi. Isamapan kami agpipiknik. Amin kayo ka di. Wen, nanang. Basta agan-anad kayo Papanan nyo Ag-swimming kami. Ala, palubusan da ka. Nga magawit ka matlaeng. Wen, tatang. Umay kadimet day jay abong. Siyempre, tatang. Tay kunakon Ti panagadal mo, ti ununam. Ang mga ninton madamdama agsikog kamatan dita. Ni tatang mat. No inaramid mo ti kasta, makaamukan tumatan iti biyag mo. Iso asaan na kami kumaaso kiran. Nagrambak tayo kit titi dahito yung panag-graduar tayo. Santay ngamin nga mo. No kaano tayo tumanin nga kikita, kakadwa. Sige, aginom tayo. Saan na bali? Italaang mat. Kung saan tayo unay nga agbartok O sige, umanugot ak iti dayta. Anya Richard, kayat mo kadimat ti aginom? Sure. Okay nga Roden. Rogyan tayo na. Sige, inakitaan ti may tuntuno a pulutan tayo. Parebong, makamukan ka ni Crystal. Tamakamuag mo tan ka ni Grace. Itulod ko dyan balay da. Dakas ka dagiti naganak na. Nuad dadakas ang mapasamakan ko na. Sige nga Rod. Nagananad ka Oras siya kat itulod ko mo to ni Crystal dyan balay da. Amangan ngamin no agungot dagiti naganak na. Ramadlawan na bartag mo to ni Crystal. Uy, sana ka na bartag kanya. Kabalak pa itiyang kawit. Nga urig may saak. Agpaitulod kan ni Bong Crystal. Di mo amo. Doon niya ti mapasamakan kay ti dalan. Ala, wanan. Amangan ngamin no makita dagiti dadakkel ko nagkuyog kami kat agbungot damanan. Hindi talaan. Imbag kanyak tanaanos kanyak dagiti dadakkel ni Grace. Kay kayat dak ngamin. Imbag ka bay Siyak ngay. Awan may panakal ko kadagiti parents ni Crystal. Saan ka man nga agsaw iti kastabong? Basta ti kanayon mo alaglagi pon. Ay ayatan ka unay. Kumusta ngay? Naka-enroll ka matlaangan? Muan tatang. Ngamad ako maisingasing ko kada kayo. Anya dayta? May mayat no agabang iti boarding house. Iti asidag ti pagadalan ang nag-enrollak. Iti kasta, maipas na ko ti panagadal ko. Nagrigat nga mi taginawid iti inaldaw. Mataktak lang ti oras ko, iti pa nagbiyahe. Sa bagay, maginawid ka, magastusan ka iti plete. Ti pagplete mi tinal daw,
Ison ti pag-aabang mo. Wen tatang. Aglalo, kat adda subject ko ang masapa. Alang nga rod, kaduan na kaninanang mo inton bigat. Mapan kayo agbirok iti pag-abangam. Ano kasta? Nakasapul kan iti trabaho, Bong? Uy na, ti pagsayatan na. Day off ko iti Domingo. Gapot ta sarado ti shop. Nasayaat nga rod no kasta. Ang mga no sa anak kun nga ginawid iti inaldaw. Magastusan ak iti plete. Iso ang nagbiro kami iti kwarto ang maabangan iti asirig ti pagadalan. Nye, kasanutan nga ay makapagkita. Di sikat yung umainti dagos ko. Ha? Mabalin? Apay kitli na saan? Sige nga rod. Sana bale, tadang trabaho. Saan kunton a problema ti pamasahe? Grace, sayang. Saan ta nga agpada iti nag-enrollan? Kasano? Kat isumat ti kayat ni Richard a pag-enrollan mi. Siguro. Naragragsak kumamot no makaadal ni Bong. Anya nga rod ngay friend, no saan akabailan a pagadalan dagiti dadakkel na. Wan nga rod basta igaod ko latan ti agadal. Para iti masakbayan mi ken ni Bong. Dayta ti kasayaatan nga aramidam, friend. Ay na, mailiw kami unayan kan ka anak ko. Italaang manen a bakasyon nyo ang makadwada ka itinapaot dito'y balay. Uy nga rod nanang. Katkasla apagbiit lang ti may sa atawon. Uy nga rod anak. Second year college munton. Katsapay ko matalala ingam. Iti kasta saan asayang ti kwarta. Di kay madanagan nanang. Araramidak mo ti amin na kabaulag. Kat, kumusta kayo matkin ni Bong? Nasayaat kami, mat. Oray maas asya na kenkwa na. Gaputa saan ang makaadal. Ay kat aganos lata anak ko. Numakaurnong tulakit di. Di isunto timang paadal iti bagina. Itatanalpastan anak kimisa. Agtugtugaw tapay la dito eh. Imbag dito'y parke. Ado ti mabuya. Ay man, imbag ta pinalubusan da ka. Wen, mat. Kat, kumusta? Anya itan ti planom. Saan ka kadipay nga genron? Saan pa'y? Amok ako orang ti ornong ko. Ang mga no agkamtudak to lang. Ay, namatulungan ka la kuma. Tapno makapag-enroll ka matan. Di na ka di pagdanagan. Tikit di panagadal mo, ti panunutan. Nalbas manan ti bakasyon ko, tatang. Agsubliak manan iti dagos ko. Ala katagan nagkakanani jay. Kanaksingsingpat ka. Wan, tatang. Lalaingam ti agadal. Wan, tatang. Oh, at iti allowance mo. Numaybos day ta. Agawit kan to. Agyaman ak, tatang. Sigamat gayam. Apay asaan mo nga imbaga at dumagas ka, Bong? Nadadahil kami tilugan nga ranamatan mi nga ag-deliver. Asidagak mutla dito yan. Di imaya kon. Mabalin ang maturog ak dito eh. Tadagasendak dito inton bigat dagiti kakadwak na may pa-repair da tilugan. Taiso pa'y tiplitim no gawit ka pa'y laong. Agyaman ak nga rin kasta. Ala, umay ka, umunig ka. Nalipatan ka mo na pinaunag. Agtugaw ka. Tama pa anak mangala iti pagpalamiis mo. Agkalkalingutan ka. Ala, kasano na ito yan? Saan asimang patman iti binulan ko? Manipod ada na pasama kada kami kan ni Bong. Anya ti aramidak. Kagura daklakit di dagiti dadakkel ko. Awagak ni Bong. Kat ibagakan ko na ti kasasaad ko. Bong? Oh, anya ti parikot. Apay ngay mawag ka? Bong, saan asipang pati binulan ko? Manipod ada na pasama kada ta. Anya? Masikog ka? Wan, anya ti aramidan ta.
Sigurado akaungat naklakit di dagiti dadakkel ko. Santan nga ilimod da ito yung kadagiti dadakil mo. Amang ano nakarkaro nga kungit da. Agawid kan. Kuyugon ka. Tapno duwata sumango. Abong, Aminin tama sikog ka. sigurado makaungat da. Anya nga nga rod. Sangwuntan at ibunga tinaramid ta. Sige, sikati makaam mo. Sinalpag ka. Sinikugam ti anak mi, kat amom apagad-adalan mi! Bakawan ng daklata. Saan nyo kumamot na kabilan ni Bong? Nagayatan mi ngagpadpada na ito yan napasama. May sakamat! Inyo na'y unay ko nga agadal ka. Ngam anya ti naramid mo, ha? Pakawanin da kumatatang. Hala! Irubat mo dagiti gargaret mo. Pumanaw kan. Sumurot kan iti dayta nakasikog kan ka. Kat makamu kayon iti biyag nyo! Lakay, saan mo kumamot apapanawon ti anak ta? Sumarte ka! Tangay na sukir ta anak mo. Awanan ti obligasyon tagan ko na. Gapot ang mas pinili na daytoy alalaki! Pasensya kayon no awan ti maitulong ko kada kayo. No sana ti basit alote, mabalin nyo apagpatakdran iti balayo. Balasang ko. Ay, unay kayo kat ngaminin. Di kayo nagpampanunot. Pakawanin da kami kumatata. Ay, ala tangay adanitan. Sangunyo. Imbaglakid di tada trabaho ni Bong. Adamat kit di basit ng ornong ko tatang. Agaramid kami pala iti basit akal kalapaw mi Taiso ti pagyanan mi kani Kristal. Ay katun ano san nyo timang rugi iti basit? Dumakal tulat ta. Kumusta kan? Imbag ta nakaraing kan. Mayat ka din tirik na. Wan, mayat matan. Ay, nagrigat gayam ti aganak. Adamot gayam dagiti dadakkel mo. Apay so, sa dino ti ayanda. Dagiti kan. ko, kumusta ka? Nanang, tatang, agyaman nagtanda kayo. Napakawantak ka din. Wen, anak ko. Di mi gayam ka baala na mapukaw kakada kami. Kaya't mi nga ijay balayan ti pagawidam, inton rumor ka. Tapno mapatanggad ka, anak ko. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Tay dilaksit ti pa nagsukir ko. Saan daklat ta, baybayan. Itata nakatanggad kan. Aday bagami kininanang mo. Anya day tatang. Kaya't mi nga ituloy mo ti panagadal mo. Ti kagdanag. Da kamin ti mga iwan iti anak mo. Agpaiso, tatang. Wan, anak ko. Nakita mi ti kinagagat ken kinasingpet ti asawam. Iso kayat da kayo atulungan. Ken para matlaang iti masakbayan ti apo ko mi. Agyaman nanang, tatang. Kat ipasigurado ka na kayo. Makalpasak iti kursok. Saan kon asayangan ti kundaw ay nga ipaayumanin kanya. Nakaturpusak iti kursok a kinamaestra, Mr. Lonely. Ket adamot ten trabahok ita. Tinaganak, di nakabaala na baybayan ti anak na. Ginuranak man ni tatang, ngem nagmaumaw matlaang dayta agura. Ket pinagtuloy dak a pinagadal. To'y pagayam mo, Kristal. Agyaman pagayam Kristal iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo asuksukiren dagiti naganak tayo. Ta isuda ti kang runaan amang isaksakit kada tayo. Awan sabali akalikagom da, no saan at tinapintas amasakbayan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinaga na Kayla, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla, diti programa tayo. Dear Mr. Longley. Papa, kasano kami maitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunakman no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginanan ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan nan akabalan. Nalaglagan tirik na kita. Gaputa amok ang makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan ka po iti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan na tan ni Papa. Kasanuta pa itan. Anda ka asit iyos, anak ko. Saan natabay-bayan? Mama, diyak kaya ti sumarde nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Kaputa uray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ito? Makipaglading itak di ipupusay ni Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak matan amin natulong yu kada kami para itipan nakalamay ni Papa. Sino nga iti titinulong? Hindi da tayo matlaang nga kakaroba. Sa maysa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakalakit di akaawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan at isakit na. Ngam saan mo't gayam. Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro nga wan gasat na. Kas talat ti bihag, ading ko. Ket patib ka rin yung kumaki ni Auntie Anita ti pakinakam yo. Agyaman akbanan, manong Alduin. Dahil lang ti itadyo a kwarta kanyak, Mama. Ano sang kumapay day ta, anak ko? Among kadian na ibus ti urnong mikin ni Papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, Mama. Sana ka nairuam iti kastoy. Kasano nga iyan ay ko daytoy. Kasano ka makagatang iti pang lunch ko. Kaya't naksama tabisinan. No saan nga umanay dayta? Mabiit na ang talaaktin sa ganak abalon mo. Tapno adda kanum iti lunch. Iti kastan saan ka ang mabisinan? Anya? Agbalonak? Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, Mama. Sumardengak langan nga agadal no kastoy laeng. Apay mo't asumardeng ka. Diyak kayat akan tiyawan dak, Mama. Ipagadan ton nga agrigrigat akon. Isuan na sa isayat langan as anak kon nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod, nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni Papam. Kasla ka na yun kamatan na maikulkulan, Kayla. Ay kwa, may kawak lang iti kaawanan ni Papa. Tapay mat. Saan mo kanipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kasla kamin marigatan matan ni Mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawan? Marigatan iti financial, kasta ka di? Ay, saan? Kaya't ko asawan, marigatan namang lipat ka ni Papa. Normal day ta. Tasawa na kat nga rod. Ay, nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di
Tanabangunan pa'y ti amam. Siyak ngay. Ubingak pa'y idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakat iti panagbiang mi. Imbagman ta kinabaulan ni mamam nga isulaang tinang padakkelkan ka. Isu nga rod asaan ka nun anak asawa. Tapno maipamaysa ti amin na kanyak. Kumusta nga gayam? Dandanim at gayam at di pa nagkasangay mo. Awisan na kami kadimanan ijibalayo? Siyempre kas iti sigod. Kat, naibagam ka din ka ni Carlo? Saan pa'y? Ibagak tulat ta, inton dandanin. Saan ka di pa'y anagaram ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Amangan mo, damakangagkan ka. Sika lang tinangibagak itipod no amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sekreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na day ta sekreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanin kwarta. Marigatan nakpayin amang paadalkan ka. No kayat mo, uray simple lang a selebrasyon. Anyamatan, mama. May maysak lang arudan nga anak yu. Di yu pa'y may paiti ka sa pulak mat. Makapawan ganas ti agbyag no kastoy lang. Maawatan nak ko, mamatan ako. Basta, mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan nyo, No di yu kayat agumura kada kayo. Alang arod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, adoy ti regalo kan ka. Agyaman nak. Ken agyaman nak ata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta sika. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't ang napatagakan ka ako, nam. Siyempre, gapo tagayim ka. Alang arod, umaykan. Mapantay iti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka di pagadalam iti college. Iti matlang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutem? Wen Kan uray sika, sumurot ka matan kada kami. Oh, sige nga rod, tapno saan tayo agsisina? Apay nawan ni mama na danunak dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na. Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada. No adaman importante papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tanti ruangan. Nasaya ta si Mang Petkan, Kayla. Ha? Apay manong Alduin? Kuang amin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Tidiliw da ni mamang mo. Ingkakita ni ti presinto. Anya? Apay! Anya kano ti basol ni mama? Apay at iniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti adu nga utang na. Asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na. Kat indarom da. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduan na kamapan iti pagbaludan manong Alduin. Sige ading ko. Kuyugan ka. Apayasan nyo ay bagbagadak kalgayam ti utang yo. Pakawanandak ko mano siyak ti makagapu ti panakaibalod yo. Gapo iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay anak ko. Kat nadagsan tirik nak, no jak maipaay dagiti kasapulam. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, mama. No kasapulan nga ilako tayo ti balay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan anak? Dayjay laangan tinabat-bati apakalaglagi pantaken ni papam. Para kan ka dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako ti balay. Mang panunot akiti sa bali a pamuspusan, mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, manong Alduin.
Saan ang mabalin ang mabalod latan ni mama? Makunkonsensya iti inararamid ko iti kalabas mano. Anya nga ro ti aramidam? No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya? Umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibaga kabayadan na ti utang ni mama. Taikarok. Uray agbalina ko nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabalya pamuspusan. Saan matakayat ni mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadan? Ibagakon kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni papa. Marigatan na ni mama. At dadakkel nga utang na. Kat iso tiga po ang nakakulong ita ni mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidagak ka ni Carlo. Amang ano mabalin ati ina na timang bayad iti utang ni mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong na. Aging ga ang makabayadak. Ha? Kabaulam ka di? Apay kit din na saan? Aramidak para kan ni mama. Anya? Nagdrap kan? Saan kan nga gadal? Carlo, nakautang ni mama iti dakkel agatad. Nakakulong itan. Anya? Kasano ka itan? Adda ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasao ni mamam. Katsapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? No mabalin abayadan na ti utang ni mama. Ikarok. Babaan iti panagbalin ko akatulong. Aging ga ama ikarok. Ala, sumurot ka kanya kiti balay. Takasaom ni mama. Anya ti ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong ita ti inak. Kaya't ko atulungan. Anya ti kayat mo mapasamak? Lumabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni mama. Agtrabaho ka da kayo akas katulong. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Kabaulam ka di ti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para kan ni mama. Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Kitagyaman ako unay. Naisurok mat siguro aminan ti rumbang nga ramidam. No adasaan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kitaam, tawan mapuuram. No ada madadaal, maikaltas matlaang iti sweldom. Wen, madam. Kastamot tan no aglaba ka. No ada madadaal mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. No ada mabuhog mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas kan nga gananat ka, tapnawan madadaal mo. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di matlangan na ungat kan ka ni mama? Saan, mat? Ngam inyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adda madadaal ko. Ano samla ko man ni mama? Istrikto. Ngam saan ana ungat? Iso nga rod anaan nadak kadag iti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadaal. Nawaya ka na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kaya ti asawan, madam? Adati inam dito salas. Or-orayin na ka, katagawid kayon. Ha? Kasano ti utang ni kada kayo, madam? Nabayadan na. Ha? Agpaiso, madam? Wan. Iso nga isaga na munti gargarot mo, tagawid kan. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyamanak matkan ka? Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, eh. Saan nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yu iti pinagbayad yu iti utang yu. Inla ko kung tibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagi pantayo dayjay ka ni papa?
Jak met maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itan ti pagnaidan tayo, mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko. Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pagnaidan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, mama. Wan anak ko. Kat ano santa ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Uwen, mama. Kat pakawanandak ko mano nagbalinak abarayubo eh. Agbiro kak iti trabaho kat agurnongak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho, anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mangagtipid. Ano santanoan niya ti adda? Ikarik, mama. Agbaliw akon. Gapot adyak kayat amakulong kayo manan gapo kanya. Agyaman ak numaawatam itanti amin, anak ko. Ita, adda ako ni ti maudi atukad ti kolehiyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, ket apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti inak kadagiti amin a sakripisyo na. To'y pagayam mo, Kayla. Agyaman pagayam Kayla iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met na nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akas labak nang, tapno saan tayo mailumlum iti utang. Nasaysayat matlang tayo simple a panagbyag, nga awan utang nga intay pampanunutan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.